Danas, 27. januara, je dan posvećen Svetom Savi, praznik Srpske pravoslavne crkve, koji se obeležava u čast prvog srpskog arhijepiskopa i prosvetitelja, začetnika srpske srednjovekovne književnosti, zaštitnika prosvetnih ustanova. Praznik Savindan kao školska slava ustanovljen je 1840. godine, u vreme vladavine kneza Mihaila Obrenovića. U odluci popečiteljstva prosveštanija predstavnici državne i crkvene vlasti propisali su da se Sveti Sava proglašava za patrona svih naših škola i da se od tada ima u svim školama najsvečanije proslavljati. Rodio se oko 1175. godine kao treći sin Stefana Nemanje i Jane. Već sa 15 godina dobio je kao udeoni knez od oca na upravu Humu. Na očevom dvoru stekao je odlično obrazovanje. U Svetogorskom ruskom manastiru Svetog Pantelejmona primio je oko 1191. godine monaški postrig, a kasnije je prešao u grčki manastir Vatoped i najzad u svoj novoosnovani srpski manastir Hilandar. Na Svetoj gori je ostao punih 16 godina. U Srbiju se vratio 1207. godine. Njegovim dolaskom oko vlasti zavađena njegova braća Vukan i Stefan konačno su se izmirili. Carigrski patrijarh je 1219. posvetio unike i Savu za prvog srpskog arhijepiskopa i potvrdio autokefalnost srpske države. Sveti Sava je 2 puta posetio Svetu zemlju sa željom da upozna uređenje monaških naseobina i njihove ustave. Po povratku iz Jerusalima teško se razboleo i upokojio u Trnavu 1234. godine. Za mladog Nemanjinog sina rečeno je da se nikada nije smejao, a da je uvek bio nasmejan. Umesto da troši vreme na sujetne razonode, on je čitao ozbiljne spise sa pergamenta, koje mu je otac nabavljao, naročito one o veri hrišćanskoj i istoriji. Redovno je prisustvovao bogosluženjima u crkvi, molio se, postio i davao milostinju sirotinji. Svi su se divili njegove čednosti. Posle 2 godine njegove uprave nad oblašću, koju mu je otac poklonio, roditelji ga pozvašu u prestonicu. Praćen svojim plemićima, Rastko doputovao u očev dom i otpoče slavlje koje je trajalo danima i nedeljama. Mali župani, kneževi i vojvode, zastavnici, časnici, vojnici i obične mase naroda
Prekrile su grad Ras i dvor velikog župana. Željni da vide i pozdrave Rastka Nemanjića, najomljenijeg od svih velikana. Među ostalim posjetiocima tada se nalazilo u Rasu i grupa crnorizaca, monaha iz Svete Gore. Rastko je satima i satima razgovarao sa njima, sa znatiželjom je pitao i slušao. Već tada se mladi princ odlučio da napusti svetovni život i krene sa ovim kaluđerima na daleki put. Rekavši roditeljima da idu u lov, smislio je najbezbolniji način da se sa njima rastane i pobegne na Svetu Gore. Tamna noć je prekrivala Balkan, koji je već bio utonuo u san. Uz rujna srca, kraljević Rastko, begunac od zaslepljujućeg sjaja ovoga sveta, hitao je bogočežnjivo u budućnost. Ko je Sveti Sava? Sveti Sava je duhovni preporoditelj srpskog naroda. Sveti Sava je osnivač Narodne crkve u srpskom narodu. Prvi njen arhijepiskop i organizator. Sveti Sava je najveći državotvorac u srpskom narodu. On je rukovodio državnim saborima, krunisao kraljeve u Žiči i mirnim putem spisao državu srpsku od mnogih neprijatelja i ratova. Sveti Sava je prvi uređivač monaškog života kod nas. On je sazidao Hilandar u Svetoj Gori sa svojim ocem Svetim Simeonom. On je pribavio i sagradio nekoliko manastira srpskih u Palestini. On je od Studenice i Žiče stvorio uzorna ognjišta monaškog života. On je prvi i glavni tipikar srpskih manastira. Sveti Sava je prvi srpski književnik. On je pisao ne knjige za zabavu, nego samo ono što je bilo potrebno i korisno za učvršćavanje vere, za ustanovljenje poretka u manastiru, u društvu i državi, što je služilo za društveno spasenje naroda. Dobra dela. Ja dobro znam šta su dobra dela. Ja znam šta danas slavi zemlja cijela. Slavi mir, ljubav i znanje. Slavi dobrotu i darivanje. Slavi velika i dobra dela koja ćeš vidjeti budeš li htela. Vidjet ćeš knjigu što u školi caruje. Vidjet ćeš manastir što veru da. Vidjet ćeš da Savu slede svi. Vidjet ćeš budeš li htela. Ja dobro znam šta su dobra dela. Ja znam što danas slavi zemlja cijela. Slavi svoga svetitelja Savu, radujte se deco, gore glavu. U vremena davno u Raškoj državi na tromeđu Bosne, Srbije i Zete vladaše Nemanji u velikoj slavi i dizaše mnoge spomenike svete. Neki od njih već je uništilo vreme, jer na svetu ništa večito ne traje. No i same one ruševine nema, ko kandila svetla i dan danas jaje. A Hilandar divni u Atonskoj gori i prekrasna larva Studenice s njim još se drže kao svetiteljski dvori i spominju slavno Nemanjino ime. Ali osim ovih spomenika sviju, što Nemanja diže Bogu sa visina, on darova srpsku crkvu najsjajniju, jednu crkvu živu, svog najmlađeg sina. Jer je Sveti Sava živa crkva bio, pa i to je sada kad ga više nema. Spomenik večit celom srpstvu mio, koji nikada vreme ne može da zbriše. Danas širom belog sveta, svugdje da se srpski zbori, usliknemo Svetom Savi, pobožno se pesma ori. Danas svaka srpska kuća uz molitve Bogu svete, Svetom Savi sveću pali i zelene vence plete. Danas Srbi svi i svuda slave jednu istu slavu, proslavljaju svetitelja svoga, srpskog Svetog Savu. Putovanje Svetog Save. Putuje po mračnoj zemlji, štapom pred sobom mrak na četvora seče. Hitne debele rukavice pretvorene u mačketine na sivu vojsku miševa. Odveže verige sred oluje i zemlju od stare hrastovine za stajaće zvezde vezuje. Pere šape svojim vukovima da tragovi mračne zemlje na njima ne prežive. Putuje bez puta i put se za njim rađa.
učenici 8. razreda, u našoj školi smo prethodnih godina školsku slavu obeležavali kroz različite aktivnosti, uz podršku naših učitelja i nastavnika. Sticali smo znanja i veštine, naučili smo da živimo u skladu sa vrednostima koje nas je učio Sveti Sava. Da cijenimo pravednost, mudrost, znanje, veru, istinoljublje, skromnost, dobrotu, milosrđe, umerenost, čovekoljublje, strpljenje. Ove godine, u malo drugačijim okolnostima, obeležavamo današnji dan, ali sa istom željom da idemo putem svetosavlja i da u naše vreme budemo dostojni Svetog Save. Sretna školska slava, Sveti Sava!